ngibuye ngondlini ngizokondla wena ngendla indoda yakho ngendla umntana wakho kumele ngenze ogoda kwazi ngakwenza konke shuthi wena mawusokuthi wena uyazibona ukuthi umdala ungaphezulu kwalesimo useyahluleka ukuhlala phansi kwalesimo sakho ngicela ungiphumele okungcono inkinga yami usisi wami uthanda kakhulu abantu besilisa ekubeni ethanda kakhulu abantu besilisa akalethi umuntu oyi1 endlini since esazi vele ukuthi sihlala endlini encane uyazi ukuthi mina naye sele sinabantwana abangamantombazane uthi abantwana abangamantombazane babukelane kuyena if yena ezoletha noma namhlanje ulethe enye indoda ngakusasa ulethe enye indoda and badakiwe abafiki hayi noma ukuthi ngiyambonela mara indlela enza ngayo akatshengisa ukuthi ukhulile and akatshengisa ukuthi umuntu thina esigasana abazali okumele enze into eright ukuze abantwana bakhule bebona isibonelo esiright. Okay, ubatshelile sisinobhuti laba bamakhamera ukuthi nawe ke uyahlaba utshwala lapha phambi kwezingane lezothi mina ngenza izinto ezingalungile phambi kwazo uyabatshatha uyaphuza nje ulala khona esipotini. Ukubuhlaba utshwala angizange ngiphike ukuthi ngiyabuhlaba utshwala. Into engingayithandi kuwena ukuthi ulethe abafana abahlukene. Uthi abantwana umntana wakho athi umuphi baba wakhe. Wena isiphi isifundo sifundisa abantwana njalo umama nje ufike edakiwe phambi kwezingane. Nami into edawisa ngiletha abafana ingoba ngibukela kusisi wami omdala ukuthi akayenzi into eright. Uhlezi nje usiyabhabsa utshwala. Ngikhuze ngithi ungaphuza utshwala phambi kwezingane nawe uphuza. Nami ke sengiphila impilo ngendlela engiphila ngayo. Manje wena ubona ukuthi ulethe abafana abahlukile endlini. Wena ubona ukuthi kumele labafana mebedlwengula lezingane zethu sokwenza njani thina? I-right yini ukuthi kudlwengulwe ingane uyazi manje ukuthi i-rape igcwele yonke indawo wena ubona ku-right ukuthi labafana obaletha la ekhaya and one isithunzi sasekhaya wena sihloniphi ngingathi ngingadawa ukudawa kodwa ngeke uzuziqhathanisena ngimdala mina nginawe noma ngabe umdala ukwazi ukuthi uyayazi inhlambi oyithukayo lapha endlini mase ufika udakiwe uthuka phambi kwezingane uthi ayifundeni zazi inhlambi izingane ezincane zikhule zazi inhlambi zazi ukuthi kuyaliwa nje la endlini ngokuthi wena njalo ufika usudakwe ngibukeni mina njengosisi wami omdala kwena ukube wena uyangilalela the time ngikukhuza izinto ozenzayo hayi ngoba ngiphuza ngoba nanku ngithanda ukuphuza ziningi yabo nje asigasana abazali kuningi kumele ngiphume ngiyosebenza mina ngapha sinombali sisazoxabana mina na uzobukisa ngeke ngiyatshela ngithi sengizokulalela manje wenzela nini ukuthi niphume nisuke meniphuma nisuke ungaliqala phansi ke sengingahamba cha ungahambi mina ngokubona kwami ngoba phela usibizile usiwe njengoba usisi wakhe echaza ukuthi ufaka abantu lapha endlini kanti futhi endlini kukhona izingane zamantombazane and uyazi ukuthi njengoba nikhulisa izingane zamantombazane akukho right ukuletha umuntu wesilisa unenza izinto ezingezinhle einganeni ngoba lento ingawumthelela omumbi. Yebo ngiyamuzwa manje ukuthi umbali ukhala ngani inkinga yami siswami ngizwe ngine under pressure kakhulu since kuyimina obhekelela yonke into ngizuke nginomsindo because ngiyazama ukumbonisa if engafuni ukubona ngiye ngithanda ukukhushukelwa umoya kakhulu yabo. Sanibonani babukele emakhaya igama uthobekile wamdlalose phasi kohlelo lemadlula mida Izinkinga Zomhlaba. Namhlanje babukeli sise Mayville sibhalelwe usiwe uthi kunodaba afuna ukuxoxa nathi mayelana nodadewabo ahlala naye endlini. Babukeli icela nihlale nathi ningayindawo sizohamba manje seksiwe usiwe kubuyena osixoxela udaba lakhe ngoba mina angikwazi ukulixoxa njengosiwe. Benginesicelo babukeli bethu abahle ipress ukusubscribe ukuze uzoba umbukeli wethu oqala othola indaba njalo mangabe sipostile page lethu ngiyabonga. Babukeli bethu sesifikile ke usiwe ngizomcela ukuthi anibingelele mase ayazazisa. Sawubona? Ngiyabona njani ngiyabingelela kubabukeli igama lami andisiwe wakamjoli. La ekhaya ngibhalele ngenkinga yokuthi sinosisi wami asiboni solinye. Njengasikaboni solinye sengizamile ukumkhuza since sabantu abanganabazali sekuyimini omdala then bese kuba uyena bese sihlala nabantu abethu la sihlala khona. Nginenkinga usisi wami akalaleli la sihlala khona ku3 room kulo 3 room kunekamera lami nekamera ngeke ngisho ukuthi amakamera amaningi because ikamera ikhishi esinalo isitting then sishare ikamera manje usisi wami since engakhuzeki unokushaya uyashaya aletha ama boyfriends endlini and sinabantwana abamantombazane soyi2 so sengizamile ngawo konke kusemandini nami ukuthi ngimkhuze akakhuzeki mhlambe if ngiza la nani ningibonisa nama viewers angibonisa ukuthi singamisa kanjani because akalaleli and sengikhathele sekusele kona ukuthi sibambane ngezandla manje the way engangilaleli ngakhona. Okay ngiyakuzwa asiqale la mhlambe ungangichazela nje ukuthi usisi wakho umuntu kanjani nje isimo seni sokuhlala beside lokusho ukuthi umuntu ohlupha kanje nje imvelaphi nje yenu uthi kunaba kancane. Okay
So thina sidabuka emzimkhulu la sidabuka khona, sizalwa sibabini. Abazali unfortunately bashiya boyi-2 ubaba nomama, which is ubaba vele besigamazi sikhule sazi side la mama. Umama nakhona bekuwumuntu naye obengayazi i-background yakhe kahle kahle yabo. So sikhule sabantwana nje abazimelayo yabo. Manje usengihlupha kakhulu since abazali bengase uyena imina manje esekumele ngiprovide, and kunzima ukuprovide umuntu ozophinda alethe i-boyfriend yakhe futhi la endlini ekubeni sizele amantombazane sobabili. Kumele ngingondle yena, ngondle ne-boyfriend yakhe, and akanayo i-partner eyi-1. Bengizo-understand une-partner eyi-1 uyawashintsha ama-partners akhe, akastiki emntwini oyi-1. Yes, inkinga yami ilapho ngize ngibhalele la ekhaya. Okay, usibhalelile njengoba usibhalelile uke wathi ukuhlala mhlawumbe naye phansi nje wayixoxa naye le ndaba, wathini mawuhlala naye ukhuluma? Many times usisi wami ulo muntu lo ne-attitude kakhulu yabo. So mina ngulo mntwana ophansi, yena uthe ukuthi uyakwazi ukuziphendulela. Niyawazi ke esikhathini samanje uthi ama-2K aba kanjani. Unolaka, uvela avuka ulaka kakhulu, mara sengizamile ngazama nabantu abazosibonisa sihlale phansi sobabini basibonisa, akalaleli kudlula lapho. Angisazi ngempela ngidinga usizo. Okay sisi, uke wamention ukuthi ninabatwana bamantombazane. Lezi zinto azenzayo uma ucabanga zizilimaza kangakanani lezingane, zona nje mawuzibuka ayiphazamiseki, mhlawumbe akukho nje la kuphazamiseka khona ngoba phela nabo abatwana bayibuka lempilo le ephilwa la endlini. Bayayibuka abantwana lempilo ephila la endlini, and ayikho healthy lempilo le. Njengangisukuma ngiyazama ukulwa ngandlela yonke ukuthi azangibone iphuzu lami, hayi ukuthi ngiyamonela usisi wami mayifuna ukenjoy impilo aka-enjoy impilo, kodwa manje acabangele labantwana esinabo ukuthi babukelani kuyena. Kumele abe isibonelo ukubona, mayihlule kuba isibonelo shuthi noma sibakhuza ayikho into esobe siyikhuza because bazobe bobona vele ukuthi kunakale emuva. Yes. Uthe kombe igama lasisi wakho ba? Umbali igama lasisi wami. Okay, umbali ke yena sizomthola kanjani phela ngoba usibhalelile usisize ukuze sizokwazi ke ukuthi sikhulume nombali, mhlawumbe singamthola kanjani ukuze afikela kuthina, ubeke udaba lakho na kuyena sizwe naye ukuthi uzophendula thini. Mesigamfonela nje sisi wami singamthola umbali. Okay, ke sizomfonela umbali, uzokunika inamba yakhe simfonele bese yeza ke la kuthina sikhulume naye sonke. Sithemba ukuthi indaba yenu lesizoyikhuluma la sizophuma la sesisombululo, nikwazi ukuthi nigcine nihlalisane kahle, iphele lento ayenzayo, kube khona mhlambe indlela enizophilisana ngayo ukuze kungekusafika labantu othi bayafika, ukuze phela nezingane zizokwazi ukukhula ngendlela. Kahle, ngingabonga kakhulu sisi wami mengase kwenzeke kanjalo ngoba sengizamile kaningi, ngizamile ukumkhuza. Okay, bonga. Sanibonani babukeli, sefikile ke umbali. Sawubona mbali? Yebo, sawubona njalo. Ngiyaphila, igama lami nguThobekile, Mdlalose ophasi kohlelo leMadlela Media. Sibhalele usisi wakho. Ngabe uyamazi usisi? Yebo, ngiyamazi usisi wami. Mhlawumbe ungakungixoxele kancane nje ngenhlalo yakho naye usisi wakho. Inhlalo yami nosisi wami ayikho kahle. Ayikho kahle, sinokuxabana nje. Zonke insuku sinakho nje ungaboni ngasolinye. Mhlambe mawuthi ungaboni ngasolinye nje ikuphi nje lokho ungaboni ngasolinye, uthi nje ukunaba nje usixoxele ngosisi wakho ngoba yena usethe ukusixoxela mayelana nenhlalo yenu, sengifuna ukuzwa wena. Usisi wami unokuzenza uma kwesinye isikhathi yabo, azenza uma nje angilawule, engangibonisi futhi ngendlela eright, avela angithethise nje yabo, ngazi ukuthi usewumzali kumina kanti usisi. Right mhlawumbe ukuthi ngitshela nje ingane yakwabo mangabe engibonise intweni manje uvela angigive nje kube ngathi uma uphakeme kahle kahle lo sisi lo. Usisi wakho uphakeme? Yebo. Mawuthi ukuphakeme mhlawumbe phakeme hlobo luni? Une pride nje indlela akhuluma ngayo nami akangithathi njengomuntu, ngithatha njengesiyabhaphu nje into ethanda abafana, kanti kusuke kumele ukuthi angitshele kahle. Okay Mbali, ngiyakuzwa. Ake silalele kusiwe ukuthi njengoba ebhalele eMadlela Media wathi unodaba ukuthi afuna ukulixoxa nawe, ake akhulume nawe uzwe ukuthi kungani elande thina ethi asize sizokhuluma nawe. Siwe. Yebo mntakama, ngikulethe la ngoba ngifuna silungise le nkinga esinayo phakathi kwami nawe. Sengiyazi indlela okhuluma ngayo ukuthi mina nawe sihlezi vele njalo sigejana mina nawe.
Ngizuke ngikukhuza njengosisi wakho ngizuke ngikuthanda mina ngizama ukukubonisa into right. Since wazi ukuthi asinabazali ucathi sobonela kubani ubani ozoba isibonelo irole model kuthini. If mina ngikuyekela wena uwe ehlathini ngabe kumele ngabe ngenza njani? Kumele ngikuyekele uwe lo hlathi lelo. Noma kumele ngabe ngikhuluma kahle nawe. Ya khona kumele ukuthi ungibonise ezusisi wakho. Kodwa ke mntaka nawe awukho perfect. Ema-ke siwe bengisacela bandla umnabele njengoba kade unabela ababukeli ukuthi yini lento lenkinga le umtshele ukuthi yiphi lenkinga le oze wasikhetha ukusibhalela ekuhluphayo ngaye. Inkinga siswami engihlupha kakhulu ngaye. Inkinga yami usisi wami uthanda kakhulu abantu besilisa. Ekubeni ethanda kakhulu abantu besilisa akalethi umuntu oyi1 endlini since esazi vele ukuthi sihlala endlini encane. Uyazi ukuthi mina naye sisele sinabantwana abamantombazane. Uthi abantwana abamantombazane babukelane kuyena if yena ezoletha noma namhlanje ulethe enye indoda ngakusasa ulethe enye indoda. And badakiwe abafiki hayi noma ukuthi ngiyambonela mara indlela enza ngayo akatshengisa ukuthi ukhulile and akatshengisa ukuthi umuntu thina esingasana abazali okumele enze into right ukuze abantwana bakhule bebona isibonelo esiright. Mbali uyamuzwa ke usisi wakho ukuthi kungani ebhalele emadlula amida wacela ukuthi izomsiza uyasho ukuthi uyahlupha njengoba echaza. Yebo ngiyamuzwa sisi kodwa sekungumangaza angazi ukuthi yini edala ukuthi usengaza ngiveze kuma camera ngoba phela bengimela ahlale nami phansi kahle sikhulume njengosisi nosisi. Angiyazi ke ihabe lingaka sengigqolozelwa ama camera sekumayelana nantombi. Uyazi ukuthi kade ngizama ukukhuluma nawe sengizamile omakhelwane abantu abadala kunakuthini ukuthi bahlale phansi basibonise since wena ungakwazi ukulalela omakhelwane if bekhuluma ngibacelile mina ukuthi abahlale kahle nathi phansi wena awulaleli total. Pho manje wabona ukuthi sisombulula ama camera? Iyona ndlela engibonile mhlambe lapha kuma viewers khona abanenkinga efana neyethu abangasana abazali njengathi abadinga ukuboniswa nabo mhlambe bazogena something ngalento yethu esinayo manje. Okay ubatshelile sisi nobhuti laba bama camera ukuthi nawe ke uyahlaba utshwala lapha phambi kwezingane lezothi mina ngenza izinto ezingalungile phambi kwazo uyabatshatha uyaphuza nje ulala khona esportini. Ukubuhlaba utshwala angizange ngikuphike ukuthi ngiyabuhlaba utshwala. Into engingayithandi kuwena ukuthi uletha abafana abahlukene. Uthi abantwana umntana wakho athi umuphi baba wakhe. Wena isiphi isifundo sifundisa abantwana njalo umama nje ufike edakiwe phambi kwezingane. Nami into edawisa ngiletha abafana ingoba ngibukela kusisi wami omdala ukuthi akayenzi into right. Uhlezi nje usiyabhabsa utshwala. Ngikhuze ngithi ungaphuza utshwala phambi kwezingane nawe uphuza. Nami ke sengiphila impilo ngendlela engiphila ngayo. Manje wena ubona ukuthi ulethe abafana abahlukile endlini. Wena ubona ukuthi kumele labafana bebedlwengula lezingane zethu sokwenza njani thina? I-right yini ukuthi kudlwengulwe izingane? Uyazi manje ukuthi i-rape igcwele yonke indawo. Wena ubona ku right ukuthi labafana obaletha la ekhaya and one isithunzi sasekhaya wena sihloniphi. Ngingathi ngingadawa ukudawa kodwa ngeke uzuziqhathanise ngimdala mina nginawe. Noma ngabe umdala ukwazi ukuthi uyayazi inhlambi oyithukayo lapha endlini mase ufika udakiwe uthuka phambi kwezingane izingane uthi ayifundeni zazi inhlambi izingane ezincane zikhule zazi inhlambi zazi ukuthi kuyaliwa nje la endlini ngokuthi wena njalo ufika usudakwe ngibuke mina njengosisi wami omdala kwena. Ukube wena uyangilalela the time ngikukhuza izinto ozenzayo. Hayi ngoba ngiphuza ngoba nanku ngithanda ukuphuza. Ziningi yabo nje asikasana abazali. Kuningi kumele ngiphume ngiyosebenza mina ngapha ngibuye ngondlini. Ngizokondla wena ngendlu indoda yakho ngendlu umntana wakho. Kumele ngenze ogoda kwazi ngakwenza konke. Shuthi wena mawusokuthi wena uyazibona ukuthi umdala ungaphezulu kwalesimo useyahluleka ukuhlala phansi kwalesimo sakho. Ngicela ungiphumele okungcono. Ngiyephi? Uphume uzobona phela uzihamba nalabafana uhamba nabo. Angiswena uletha abafana ezethi izingane awunandaba uzele umntana oyintombazane if ungamcabangela umntana wakho wena ucabanga ukuthi kuzokwenzakalani ngaye. Lo mfana wakho menifika naye enidakiwe mayifika lala nomntwana lana uyayazi into eyenzekayo mihla namalanga irape bayanqunya abantwana benziwa wena kodwa uyakwazi ukuletha abantu abahlukile la ekhaya. Angiwalela ukuthi ujola angimonela ukuthi ujole namntu asekhaya ungajola kodwa nomuntu oyi1 futhi asikho isidingo ukuthi ngithi ngimdala ulethe indoda yakho umncane nginami. Ngiyakuzwa kodwa akayi cha ubukisile ngami ukuthi uletha abantu bama camera ukuthi yona indlela ozongilalela ngayo le bekumele ngibalethe. Hayi babukeli bethu siyabona ukuthi ngathi amaphapha phezulu embali usumzulu usisi wakho ukuthi unesikhalazo salezi zinto ozenzayo. Uzozama mhlambe ukuthi nishintshe indlela enihleli ngayo uzama ukubonisana nosisi wakho mhlambe ushintshe ukufaka abafana ngoba phela uyabuza ubuhlungu basisi wakho and nawe siwe uyamuza ukuthi umbali ukhala ngani uzokwazi yini mhlambe ukuthi nibe nendlela ukuthi kule after kule simo lesi senizophilisana kanjani. Siqale ngawe mbali.
Ya hayi ngizokwazi sohlala phansi mhlambe sizama indlela yokuthi siqhubeke nempilo engcono. Uyabona sisi wami njengesathi mhlawumpe umbali ngeke aze ayenze lento ayishoyo. Ulinde ukuthi nina menisuka la aqale phansi enze lezi zinto azenzayo. Sinombali sisazoxabana mina nawe. Uzobukisa ngeke ngiyatshela ngithi sengizokulalela Manje wenzela nini ukuthi niphume nisuke meniphuma nisuke umbali uqala phansi. Sengingahamba. Cha ungahambi mina ngokubona kwami ngoba phela usibizile usiwe ngicela nehlise emoya njengabantwana bandawonye nizama ukuba nesisombululo salento ngoba phela lento niyasho ukuthi akunina nobabili kule ndaba kukhona nezingane zamantombazane lezi ingane futhi ezalwa yinina lezi ingane kumele nizicabangele nina kusamele nihlale phansi nobabili nikhulume sihambe mhlawumbe sekukhona isixazululo ngoba mawuyibuka impela lenkinga inkulu uzokwazi ukuthi uxazulule inkinga nosisi mayizokwehlisa umoya nje singakwazi ukuthi silungise. wena siwena uyamthemba umbali ukuthi uzozama ukushintsha. Nginenkinga ngokuthemba umbali kodwa kuloku ngifike kungqingetshe ngiyacabanga ukuthi ayikho enye into engaphinde ngiyenze ngaphandle komthembo because usisi wami akukho la ngizomlahla khona ekugcineni kosuku kodwa yena mengasayeke le nto ukuthi nginempakama angithathe njengosisi wakho omdala ekubeni esazi kahle ukuthi asinabazali mina naye azama ukuthi njengangiphambi kwakhe kufanele ukuthi ngumzali wakhe mos nawe sisi ungangifakazela mengiphambi kwakhe kufanele ukuthi ngumzali wakhe umbali mengase azame ukuzehlisa njengomntwana angathi into if ngiyenza mina abona ukuthi yena kumele ayenze ngaphezulu kwami. Ke Mbali ake ungixoxele nje ukuthi uma ngabe usiwe mhlawumbe ekhuluma nawo ulibeka kanjani lolu daba kuwena. Ya into ezedala ukuthi size sixabane usiwe mangabe ekhuluma nami akaze afike kumina right umhleze efika nje ephuzile indlela akangitshela ngayo ungitshela umuntu ongigivayo nje akangibekeli kahle ukuthi u1 no2 anguthandi kepha nje ufika ngokuthetha nje njalo nje uyadakwa ufika nje ephuzile. Okay Mbali siwe uyamuzwa ukuthi umbali ukhala ngani? Yebo ngiyamuzwa manje ukuthi umbali ukhala ngani. Inkinga yami sisiwami ngizwe ngine under pressure kakhulu since kuyimina obhekelela yonke into ngizuke nginomsindo because ngiyazama ukumbonisa if engafuni ukubona ngithanda ukukhushukelwa umoya kakhulu yabo. Yes kodwa ngiyayizwa inkinga yakho ukuthi ime kanjani. Okay Mbali umzwileke mhlawumbe nje engingakusho mina Mbali ukuthi njengoba usisi wakhe echaza ukuthi ufaka abantu lapha endlini kanti futhi endlini kukhona izingane zamantombazane and uyazi ukuthi njengoba nikhulisa izingane zamantombazane akukho right ukuletha umuntu wesilisa unenza izinto ezingezinhle einganeni ngoba lento ingawumthelela omumbi ngoba izingane mazikubona wenze into errong zingasuka izingane ziyoyenza ngaphandle lento wena oyenzayo and ngiyacabanga ukuthi ngekuthanda ukubona ingane yakho ikhula yenza lento akhala ngayo usiwe ukuthi wena uyayenza ukubizile ngoba ufuna ukuhlala nawe phansi akhulume nawe ukuze ukwazi ukuthi nilungise lento. Yebo kuyezwakala kuzokwenza njengokufisa kwenu so khuluma naye usiwe phela nje ngicela ukuthi maye ngabe sizokhuluma akhulume kahle nami ungabe njalo kunokuthetha phakathi. Okay hayi ngiyakuzwa Mbali uyamuzwa siwe umbali nawe futhi benginesicelo njengoba nje usibhalelile ukuthi uzame ukuthi njengoba nihleli nje lapha endlini angazi noma ngizothi wehlise mhlawumbe ophuzweni ungayi phela ekhaya ngithi njoba ubuvezile ukuthi kunezingane ukwazi ukuthi ufike ekhaya uphuzile kukhona izingane zamantombazane ziyakubona uyathetha zibuka indlela yenu enikhuluma ngayo ukuthi labantu abakwazi ukuhlala phansi njengabantu abadala bakhulisane baxoxe kahle bahleli bezoba nokuqwebhana kube khona ungaboni ngasolinye zizokhula lezi zingane zibone lempilo. Ngiyacabanga ukuthi ngenithande nani izingane zenu ukuzibona zikhula zenze lento oyena osubhalele yona ozama ukuyinqanda. Yebo ngiyezwa sisi wami.
Mntasekhaya uyazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu Mbali, since nje yonke lento eyenzekile ngithanda ukuxolisa kakhulu ukuthi Mntasekhaya ngiqhamuke kuwena sengikulethela amakhamera and ngikuzwile uvo lakho lokuthi indlela engiphuza ngayo nawe ingako ungakhona ukungithatha serious because angibanga isibonelo esihle kuwena. If ngizophuza bese ngikushayela imithetho, ngizozama njengosisi omdala ukuthi konke ngikuhambise ngendlela. Manje sizama ukulungisa, silungisele ikusasa labantu abethu. Ekugcineni kosuku sabandawonye, kumele labantwana babukele into e-right kuthina. Ngixolisa kakhulu Mntasekhaya ukuletha amakhamera kuwena. Hayi, okay siswami, ngixolile. Okay, ayike babukeli, ngiyacabanga ukuthi nizibonele sesifika la imoya yabo ibiphezulu, omunye ubengafuni ukuthi alalele omunye nomunye esho ukuthi indaba enze kanjena, kodwa ekugcineni sibonile osisi bakwazile ukukhuluma, baxolelana, babuyisana. Besicela ke nani babukeli ukuthi ni like, ni comment nani niveze ama-advice enu ukuze mengabe sebeyibona befunda bezoqhubeka bathathe ukuze kuzoqhubeka inhlalo yabo ekhaya ibe yinhle. Ngiyabonga.